لهوليري تماشوان هجا مزنترين كونفرانسا بجيشكين كرد دكتورين كرد كو او كونفرانس وكا كونفرانسا تندرستية مزوبوتاميا جيتي ناس كرن لفي داري بريفا دچا نزيكي 1400 بجيشك جحر 4 پرچين كردستاني وجو دروي كردستاني هاتنا هوليري وبشتاري كونفرانسي بونه سروك مسعود بارزاني ده كونفرانسي ده اخفتنك پیشکش کر بحثا گلک مجارين گرين کر این دروجه ویده سروک بارزانی گوت که مابو کارساتک مزن لروج آوای کردستانی چه ببه گوت ترسا من یا مزن او بو که شرکی نتوی دنابرا کرد و عربان در رو بوده سروک بارزانی اشکره کر که تشتش دست وی هات جبو روج آوای کردستانی کرد شرط و مرجن وی جاره گوت او بون که آگر شر لروج آوای کردستانی ومره هر وها اشکره کر که هیویا من اوه سروک برزانی بیجه هیویا من اوه ریکفتنا دنابرا براین ما و حکومت سوری ده به جیب جی کرن برزان من نام حضور کادیه و بگیرم والله همومان بینیمان پیش موایک کارساتی که گوره قریق بروب داله رجاوا بداخو ومن نشمه بشما تفاصيلي وضع بو ويليهات وشون ويليهات بلام وكو عرب قتني دفع الله ما كان أعظم ترشي قوري من أوابو كاببي تشري كرد وعرب خوشتان دزوانا اگر بگرین أوابو بو ميجو هیچ کاتی کرد دست پیشخر نبو ابو شر و هیچ کاتێکیش لە هەموو سەرکردەکانی شۆڕشەکانی کوردستان هەمیشە ڕێنمایی ئەوە بووە کە شەڕی ئێمە دژی زۆردارە نەک دژی ملت من ترسی ئەوەم هەبوو ببیتە شەڕی کورد و عەرەب کە ئەمە ئەبوو بە کارەساتێکی گەورە دیسان بۆ وەی لێ هات من ناشمە ئەو تەفاسیل لحالتي وادا إنسان أبي دور العاطفة بريار بده ودور العاطفة هنقاوش بني أوي بيمان كرا كردمان وأيما سربرزين هرچون وقتی خوی که پیوست بو هلو مرج لبار بو پیشمرگه ما نارد چون لکوبانه شان بشانی براکانیان شر داعشان کرد و کوبانیان رزگار کرد هلو مرجی ام جاره جواز بو ام جاره پیوستی بوا بو که آگرکه بکشه توا سپاس بو خواه سپاس بو همو لعنکانی که هاوکار بون شرکه نک بو گوره نبو بشری کرد و عرب شتینا خوش روی داوا بلام دبوش یعنی دکراش تی زور خراب تر رو بده استش رکوتنیک بوه بینی برایان من لروجاوا و لگل حکومتی سوریا اما میدوارین او رکوتنا بردوام بی و اوی پیمان کردمان بو اوی شرکت تشنه نکند سروک بارزانی ده آخفتنا خویا کنفرانسی ده سپاسیا همو خلق کردستان کر گو هلوسته که یک ریزی نشان دان گو سرکفتنا هری مزن یک ریزی کردان بو هر وها اشکره کرو گوت از هیوی دکم او ریک یک ریزی ما یا نتوی ده هر مناسبت که ده هر دمه بردوان به سروک مسعود بارزانی ده بیجه از سپاسیا همو سازی و ریک خستنان دکم کجبو براین خواه آلیکارین پیوست پیشکش کرن ایره دامن و پیشتی ازانم سپاسی که به پایانی همو تاکی که کرد کم لهر چور پارچه و لدر آوش بو اوری ریک ریزیا و او بیرد نتویه که به هیچ تک تقدیر ناکره چند به قیمت و چند به توانای به همو مانی دا اما گورترین سرکوتن بود للاکی تر و سپاسی خلق کردستان کم
بۆ ئەو یارمەتیدانە بۆ ئەو جوش و خڕوشەی کە بینیمان بە هەزارەها گەنج خۆبەخش بوون بۆ ئەوی بچن یارمەتی برایانان بدەن و سوپاسی هەموو ئەو دام و دەستگانە دەکەم کە بە چون بوو هاوکاری برایانیان و خزمەتیان پێشکەشکردن و بە تایبەتی لێرە دەمەوێت سوپاسێکی بێپایانی دەستگای خێرخوازی بارزانی بکەم و سوپاسی وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستانیش بکەم کە توانیان خزمەتێکی زۆر پێشکەش بکەن بە برایانی ڕۆژاوا. من ئومێدەوارم ئەو یەکەتیەی کە بینیمان لەسەر ئاستی نەتەوەیی ئەمە ئیتر ببیتە ئەساسێک بوو هەموو بوو داهاتوو بۆ هەموو ڕووداوێکی کە لەمە داشت ئەگەر ڕووبدە. ئێمە نابی بیر لە شەڕ بکەینەوە، بەڵام لە هەمان کاتیشدا ئێمە زۆری زۆردارانیش قبول ناکەین. ئێمە دوعا ئەکەین، تەمەنا ئەکەین وەزعەکە بەرەو باشتر بچی، خوشک و برایانمان لە ڕۆژاوایی تر گیانێکی ئاسوودە ببەنە سەر و ئەوەی پێشمان بکرێت ئێمە دریغی ناکەین لە یارمەتیدانیان. دکتۆر ڕدوان محەممەد ji roj avayê Kurdistanê hatiye beşdarî konferansê bûye ji rûdawê re dibêje rewşa tenduristî li roj avayê Kurdistanê xerab e. Herwiha spasiya Serok Barzanî jî kir ku destê werdan kir, mudaxele kir û dawî li şer anî. Herwiha eşkere kir ku herî zêde niha pêwîstiya roj avayê Kurdistanê bi dermanên pençeşêrê yê seretanê heye. في قران داوود دراسيكا روشاما قال كي نواش او شريت شي وي سباس جبوي كردي جهان حموكي تايبتي باشور كرسان تايبتي كي سروك برزاني او شر سكني وهناك جهان في بيمانه هناك او نبرام او دولتا سويدام هيدار او هرسري ووضع كردا جارسري سياسي و اشتي تشب نبرام او شاميدا تبي دفيا بو كرت تندرستيا روجاوا يعني درمانك علاجك كيما ونقول لازم الوي خودی تایبەتی ئێمە نەخۆشیمە ئەگەر کە ئەم سەروانەکە ئەم غەمگین سەرەکە نەخۆشی پەنجەشێری ئەو دەرمانی بەهایە و ڕاستیکە نەخۆش نگار بکردن نەخۆشیمە هەموو ئەم پێشەکەلێک جوانەکە هەژاری فەقیرن دخوازن دەرمانی پەنجەشێ پەیدا بێ و یا دواژی کە ئەم دخوازن نەخۆشخانە چ نەخۆشخانە ئێگشتی ئێ بێپەرا چێ بن باژارێمە سەرەکە تایبەت و قامشلو